پشتی کو نرخ کیلویا گندم هاتا اشکره کرن وکی کو نها بهیجی به 42 سنتن امریکیه مبر خدا ناب جودکاران که ام بنیرن به چه رنگیل و بهای دنیرن که باشه نباشه جبوان خساره بفیده آخر هن جودکار دبیجن لگوری سالا بوری یعنی اب بهای کو درکتیه جبوان باشه چون که خسارت دتنه سالا بوری به 31 سنتن امریکی بون جبر و چنده و چاقی گلک ناراضی بون درکت ای سال دبیجن یعنی خسارت دتنه لفیداوی جیزه دتنه هند بیجن باشه هند بیجن يعني نيفا دبتت نخسرن لفداوي نبرزيديا هنجي دبيجن ابوهاي كوهاتيه ديار كرن جبنيفا نباشا باجار زرقان مزارعي منطقه زرقان ازوق مزارع كي بتشوف دبينم اف سعر يعني خسارتنا نقل كي باشه فائدتنا بس خساره بيتنا هي ام بهيفين زيدي ولوبا وحطنا مجالها بهوال بكاريبا مساعده في خلقي بكرا في فلاحي بكرا في مزارعي بكرا جبر ودعم مازوتي هين بيتر بكين ودعم السماده بكين دعم زراعتي حبكي لازم جبر منطقه ما زراعيه باشه بس مو جبا انه مصروفات بها مازوتات بها يعني بنا مساعدات فلاحه راي باشه او جي باشه يعني مساعدات بس والله وك سالشون چتر يعني دل جودکار شما 10 سنت هي چتر سالشون يعني باش يعني چلو دو قالك باش ناس كرچوا سالشون ارزان بو اي سال مازوت بهاي والله يعني مساعدات خوش فلاحه را مساعد شكار كر وجودكار ناك خسار بخساره دم مشروعي مهنه حياه انك بس مازوت وانا 165 مليون دانيه جغيني اي دولار تشتي صناعه دولار كاوي تيرا مچبك سر گرك سر پنجي ربانه چلو دو كما كان باران هاتي روجا مازوت تنه ام برميل ونيف كي مازون ددن اي سطحي جهان اي بحري وانا 2 برميل كاوي تيرا كيف يا برم اف تسعير